ৰাইজৰ যি বানপানী আমাৰ মেচিনভাৱে ৰাস্তাত গৈ আছে সেইটোকে মই কৈছোঁ। যোৱাকালি পৰহি ৰাতিৰ পৰাই যোৱাকালি ৰাতিপুৱালৈকে একদম বানপানী হৈ পেলাই আমাৰ এই ৰাস্তা গাঁৱৰ প্ৰায় 4-5 ঘৰ মানুহে আজিলৈকে এতিয়া যাতায়াত কৰিব নোৱাৰে। ৰাস্তাত পানী জমা হৈ আছে। তেওঁলোককতো খবৰ দিলোঁ, তেওঁলোকে যোৱাকালি আহিছে যদিও ভালকৈ কামবিলাক কৰিব পৰা নাই। পানী এতিয়াও আমাৰ ৰাস্তাত পানী উমঙি আছে। আৰু আমি আগতো কৈছোঁ, তেওঁলোকে আগত ৰাস্তা যেতিয়া বনাইছিলে তেতিয়াও আমি কৈছিলোঁ যে আগত টুৱে ৰাস্তাত যিটো আছিলে, কালভাৰ আছিলে, ড্ৰেইন আছিলে, এইবিলাক আমাৰ আছিলে। তেওঁলোকক কৈছোঁ যে কালভাৰটো বন্ধ কৰিব নালাগে, সেই কালভাৰটো আকৌ পুনৰ আপোনালোকে বনাব লাগে। কিন্তু তেওঁলোকে আমাৰ ৰাইজৰ কথা নামানিলে। গতিকে দুটা কালভাৰ এতিয়া পুতি পেলালে তেওঁলোকে। নতুনকৈ আমাক কালভাৰটো বনাই দিয়া নহ'ল আৰু। সেই গতিকে আমাৰ পাহাৰৰ পৰা বৰষুণ হ'লে যথেষ্ট পানী আহি আমাৰ ইয়াত জমা হয়। এই পানীয়ে আমাক গোটেই ৰাস্তাটো পূৰ কৰি পেলালে আৰু আমালোকৰ ৰাইজৰ যাৰ গাড়ী ঘোঁৰা আছে সেইবিলাক যোৱাকালি ৰাতি ৰাস্তাতেই গোটেই ৰাতি গাড়ীবিলাক ৰাখি কিনি ৰাতিপুৱাব লগা হ'ল আৰু আজি এতিয়ালৈকে গাড়ীবিলাক সোমাব পৰা নাই। এনেকুৱা নালা ড্ৰেইন খান্দিছে, কিন্তু পানী সিঁচি পেলাই তেওঁলোকে পাইপ চাইপ দিব পৰা হোৱা নাই আৰু মই এইটো ক'লোঁ আৰু। अभी जो पानी भरा हुआ है यहाँ एक कलवर्ट दे रहे हैं, तो यहाँ 1 सप्ताह के अंदर अंदर कलवर्ट बना जाएगा, जैसे टॉप मैनेजमेंट ने भी डिसाइड किया है। तो ये सोल्यूशन हो जाएगा हमारा परमानेंट सोल्यूशन। गाँव वाले बोल रहे हैं रेस्पॉन्स नहीं ले रहा है। नहीं, गांव वालों ने जैसे ही कंप्लेंट किया, हमने यहाँ डिवाटरिंग स्टार्ट कर दिया था। कल रात भी डिवाटरिंग किया है और अभी फिर से सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट कर दिया है। कल भी नाइट में कंटिन्यू चला, अभी भी चल रहा है कंटिन्यू। अब ये पानी निकलते ही, क्योंकि अभी रोड इसलिए नहीं काट रहे, ट्रैफिक निकल जाएगा। पानी निकलने के बाद ही हम लोग यहाँ कलवर्ट का स्टार्ट काम कर देंगे। अभी ड्रेन दिया ही नहीं। अभी अर्थन ड्रेन है, अभी अर्थन ड्रेन के बाद ही वो सब चीज़ें आएंगी, क्योंकि पाइप कलवर्ट जब तक नहीं बनेगा, आरसीसी ड्रेन या जो भी मैनेजमेंट डिसाइड करेगा उसके बेस पे यहाँ किया जाएगा। लेकिन पानी फ्यूचर में नहीं भरेगा। इसका सोल्यूशन कंपनी ने अभी कर दिया है। अभी कितना दिन लगेगा? ये विद इन 1 वीक में तैयार हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कलवर्ट बनाने में विद इन 1 वीक तो लगेगा टाइम। अभी पानी एक बार प्रायोरिटी है, पानी निकल जाए, पानी निकलते ही हम लोग यहाँ कलवर्ट का काम स्टार्ट कर देंगे। सिर्फ कलवर्ट देगा ना, और दूसरा हाँ, तो पाइप कलवर्ट्स है, पाइप कलवर्ट्स देंगे। জনাইছোঁ মৰ্ণিং পৰা যোৱাকালি ইভিনিং পৰা কল কৰি আছোঁ, একো কলেও ৰিচিভ কৰা নাই। এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰকো মাতিছে, ইঞ্জিনিয়াৰকো ভালকৈ নপঠায়। আগতে যোনটো কালভাৰ আছিলে যে এইটো কালভাৰ নিদিয়াতো এনেকুৱা হৈয়ে থাকিব। কথাটো কৈছে এতিয়া মোৰ ঘৰ ৰাস্তা হয়, মই এমাৰ্জেঞ্চি হ'লেতো মই গাড়ী এটা সোমাবই নপাৰিব। 2 দিন হ'ল এণ্ড অহাই নাই। এইটো আমাৰ দাবী যে এইটো জলদি এইটো কালভাৰটো দিয়ক আৰু এইটো পানীটো ক্লিয়াৰ কৰিবি, ইমানে।